full sentence zong hi an heng thil pani subject le predicate hi an nei vek thin ti tangin bolin tran thor theng om zela bo hu ri ani theye he video hi en zo huna meu chuan no pang sikul kar tin hena po chiang le fm in hrilhfiah thiam to ngeyang in soi fia tran chho mop teng miang step 1 subject le predicate chungchang sha fia tu chuan subject verb le object om zia shel masak atu le full sentence te hian thil pathum subject verb le object te an nei thin ani hi svo ti in an soi subject chu thil tu verb chu thil ti object chu atuar tu alodong song tu ani kan ti thin kha subject hi om talo se he khovel mai ni lo universe a hian nun na nei reng an om lo ti na ani mai don ani chu tu thil thei ani lo ramgo pil ril berapo hian subject anom tuifin riat mong to pa po khuan subject sanghamak pui anom subject chu sentence a athil ti tu achang tu pa ber kan ti te hian ni hei shele bokila subject a om chuan a verb om le ngei thin mishing dam lai ini chung chuan engtik lai point thil ti verb inei reng thin imut mai lai po khan verb inei reng ani I verb chu mut khani verb kan nei lo hun tur chu thlan khur fit ruk noya minzal huna chau aniang object chungchang lo se le taila the boy kicked the ball sentence a hian boy hi subject kick hi verb ball hi atwar tu kan ti object chu ani mase sentence zong hian object an nei vek kher lo tlat now sen chu amusiai se mai the baby sleeps the sentence a hian baby hi subject ania sleep hi verb ani thung thonge object omlo now sen chu amum mai ni amut dai na chuan action hian poi aselo ema atur tu anom thailo ani le subject verb le object omzia khai khom milo tum te ang alem hian en wang la email hriat te an niam pakat hi puthang thuam ani in ama chon pa hi the one and only ununga ani thung putang thuam a hian ununga abeng tatlat mai ani chuan kan in nuai don mi in nuai du chuan I thu kalo me ani chuan kha avan ve kalo me putang thuam a slap ununga on his face putang thuam a hi subject slap hi verb ununga hi object aloni ta ni achiange step 2 le svo basic kan lo thiam ta subject le predicate omzia zir chole teang atir bra kan soi to kha han soi non le taila full sentence tin te hian subject le predicate an nei vekani entina pe in kan thil fiang lekha chair he reads the hian subject to he ania predicate to reads hiani thung he reads the book tile taila he book hi subject reads the book zong hi predicate subject le predicate share handan tips chu heite mai hiani subject kan zonga subject kan ria to chuan abak zong kha predicate chu ani mai predicate chu engdang nilovin svo kan soitak zinga verb le object ho zong kha ani he reads the book in the library yesterday tile taila a sentence a say ta fu mai mase engma boina tur amlove subject chu hi tho abak zong hi predicate chu alone le tamai ani okay let's practice to find out which part is subject and which part is predicate we chu ring mang kheng in about the dog barked loudly a sentence a hian kan ti masak ber tur chu verb zon ani verb chu bark hi ani kan zon le tur chu tunge about the dog hi ani chu subject chu ani tikhan subject kan chat to chuan abak zong hi predicate chu ani ta mai ni sap tong man chapa ngai ni chuan verb tang khelo po in direct in subject izong hal chat the Mr. Bean an exam na I anton Mr. Bean cheat in the exam subject to Mr. Bean predicate to cheat in the exam
May chano pang chuan lekha zirmek. The little girl is learning her lesson. 对，吹了来。 I have to. I have to. À, thì đồ sụ, anh em cho này bác. Nó phải khác số này. The little girl, subject, is learning her lesson, predicate. Puzoroman aswal na puang. Puzoroma had made a confession of his sin. Cậu bà tôi cả đồ thầy tôi là chú chỉ có bà xin nó làm cho nhiều này. Xin chú hát doang reng không